YouTube hi mi chi sang na ni a thenin an nun dan an ti langa an hun man dan te a thenin thon thu an soya a thenin thil an ron eya adu du tan content ani theya adu du tan YouTuber ani the hei wang hian mi chi sang mak tak YouTube a content siam an om ve nuk don ti sha te veka mi zong mu thei tur ani wangin moilo taka che ro chon wang hle hei wang hian heng YouTubers YouTube a video te upload ve thin den YouTube pi alam ataka thilrap thak takan ti mai hi mi a thong bik em a YouTuber sa changa tualthattu lo ni ta te anti chan le anti dan te chu kan ngai thla ho le ang The sunburst flowers calling on warm days overdue, but ka subscribers wel tak te u rami circle chu offer le reward tak ne na ron kir le ta heng reward le offer te hi a om reng don lo ania rami circle hi a him em a za a him gaming application kan thiam na pholan theina ani rami game te khelin poisa a hlo theile ngal rami circle hi application him em mai ni in he games khel tu hi mi vaibel chekhat chuang an om reng le ngal chuwang chuan rami hi khel thiam ani chuan poisa hlo nan khel ve ngei ro I khel thiam lo ani pon lo khel chin na practice na khani khel photanga chuan I thiam tak huna case game si khelanga poisa I hlo to mai do nani rami circle a hian ePay deposit him takin ya Paytm PhonePe credit debit card te mangin engtik lai pon I deposit theya I account na poisa I deposit masak bera welcome bonus cheng sang ni thleng ila dong theizui rami circle a rami khel hi ulsam em a phone a smooth em boka screen a nangma in hu thei bok chuwang chuan clear to du tak tuna ka description box a hian link a oma han click la poisa I deposit masak bera cheng sang ni thleng reward I dong thei reng ania rami chu download la khel vela poisa dong ve ro le Game involves an elements of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Elliot Roger hi a vlog thin ani a ama hi Hollywood filmmaker fapani in an khosa thei hle akara video te sutlang puya meichia kopui tur a mu thei lo wangin aril runa thule depression hiala nei thu te asoi thina nun hi fair lo ti ve thin hle ni na lang ma se aril ruput mang hi dik lo ve de uni na lang tel boka narcissistic kan tiang deu ril ru pu ni na langa engkima ama ani se du wang po ni ma na ama hi en mai pon tha a in tv a nung chang tha a in ti a karnal le that tak anei boka in cheipo thiama in tv I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people in my college. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. tuna khan asoi chu kan college mi patam takte car ayanal BMW kanaya meichia tam takan oma tu man min ngai ben lo enge chan ka shelo ka polite boka omzia omlo ka theiang chu ka tifek ka hip nan cheu nal po ka nal vethin ma se nangni meichia hau khan chance min pe du ngai lo achan ka shelo te ni me ni som ni pathum kum sang ni som pali khan Elliot hian a YouTube channel a video a upload le a me che tam takin mi patlak tlai lo tak thlanga ama an nol thu te soin a complain le mola chuan a soi poimo deuh chu ama an ngai ven lo wangin sheman ni tur thu a soi a khuwa a har thin thu te nola ni thin thu te chuan keima hian tinge eng main mu theilo mi tha fam kim takkania ti chung hian heng mi pa chezok le duam lo zok tak te hin thlanga ka shem vek don chu ti in atopa anui khailo en bok donia Of loneliness, rejection, and unfulfilled desires. All because girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman.
I will punish all of you for it. Hemini nge hian Elliot hian chanchin thar alwa ne hle University of California Santa Barbara a mi paruk athata mi sompali ahliam ta ni chu police ten Elliot hian uma ama nunna alavele hemini tho hian ama apartment a mi pa pathum la no pang tak tak te avit boka kumsom pakwale kumsom ni vel bor thawan ni a darkar thum nuwa university student me chiate omkhom na in apana lu nge yatuma ma se alu theilo akota me chepani akap lumringot anua dora lutin mi papakhat akap le a police ten polin ka phiala akara tlan chungti a silaya ka wangin mi sompali la ya hliambok police ten uma Elliot hian carding pakhat asuta a mi athana silai ngei mai chuan ama nun na chu alavele ta ache dan hi arap em na chu mi athat don ti hi alo soisa kha hani a kashem don che u ti in anui vela kha video a khan kumsom ni pani mi ania ala virgin thu te soin me chia mai ni lovin mi pa a ayen nun nuama ommek te po ashem ve thau tur thu wa soile ngal mi pa pali la ya thattel ta reng bokani kha me che hostela khan lut thei phaise chuan me che engza tak thatang mo Elliot hian email thui takalo ziak boka achung tele thiante mi som chuang hena athona my twisted world ti in athu puya da a heta hian anau pan hun lai te chung ko boy na te ko puya mu theilo thu te me chia a hwa thu te ati tum te aziaka youtuber atanga tualthattu ti soi reng chuan Elliot hi soi mai thei ani to lawang Traces lar hi a chanchin po karon soi to nge a mi then kha chonin sha to nge karinga a channel hi landscape production ti ni in Mr Anime ti a shat larani a anime le movie ti achil takania react thina ni ve thunga. Well, today I'm reviewing MapleStory. Let's get right to the MapleStory. There's a legendary tree that lives on Maple Island. Well, it used to live there. It was destroyed a long time. Kumsang ni paruk vel khan animated review in a soifia mi shiat po a lo chau ema ma se hetia tluang taka kal lai hian a video posted to arondang chautel tela a thim tel telani ber tharum atilang na sa ema silain ram saka te achinga inlo alo ding te akapa silai po alema tangin atak amang chauzela serial killer te soin a omdan apa ngai chia lo chauta Kumsang ni som pani February tha khan kar ni thum vel a ri lok tur thu le achol lok tur thu asoya I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. I might do some blog stuff. I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. I got more subscribers than ever. I have more views than ever, and everything is going really good. March ni som ni kumsang ni som pani chuan Trey hian anule pale a ute a thatta hetia achung te atha nu hian an in kongka a tinge hetiang hi kati kanule pale ka ute hi ka mangai ti te aziaka a subscribers te pon silai nen huchin ma se hetiang emati hi an ring phalowa atak nge ya akom chin a thian chen khat te po a chong hle achung te atha chan ya asoi chu athil ti tur wanga achung te an za a an nat lo na na ti alonia Trey hian Weller High School ka alo tuma mi somsari tal ka hlumalo tum ni in heyero tile tak lovin ama mangai tu achung te ero athat ta thungani chu dam chung in tang do na kumsang ni som ni top lam khan a channel landscape production po ti top terminate sakani Samantha Welford hi YouTuber actress ni tumani a fa panga anei to a pasal hi arni ni in a YouTube video a hian Samantha hian a pasal na athok reng mai chu a social china fa panga lai an enkol chungin a pasal na thok hi social renga an pa video games khel thin po hi adu lo zia a soi thin bok an in nei ma kum sa ni sompali khan anin ngai zon lai an in hawa anin hau chan po abial pa arni hian
a games khela a character le meiche character anin nei wang ani a sementai hi lung oi lo hlea erni hi kalsan atum pha hiala ma se erni hian sementai na kalsan lo nan in nei puya som taringota in nei ta anni sementai hian anun chunwa mati lo thule actress lar taknia du thu soya kumsang ni som panga February tha khan sementai hian afate panga chu mutna dam doi ambient tam tak ape chewa hemi zana thilthleng engma an shel lo nan sementai hian mi pa pathum te chu apasal kitna pathat turina chora an pathum hian an ina hian lutin arni chu an phuar ta a an vo a arni hian a chung te tina velo turina ngel lom loma ma se athu soi hian omzia anelo ram hnuaya an hruai chuak le phota heta hian an thatta ani police an chuya anupui sementai an kom hian police te hian athu soi hian oilo hle a sementai hian amitir zinga pakhat Jonathan Sanford hi apu ta a Jonathan nen hian hospital anin ton thule a pasalin ku ta thlak thin thu te a fa te chunga a chet dan te a soi chuan Jonathan hi a lawm lo zia le a thin rim zia soya heiwang hian Jonathan hi a pasal thatu ani nge yarin thu soya ni Jonathan hi manani ta a unau pa sementai na tir ve thau hosia post po man khalani boka church an siam sak ngala ma se an pani hian sementai ruwa man le a thil ti tir vekani thu an soi chuaka an zinga pakhat Octavius po an soitel taboka chuan an zinga mi Jonathan hian police te chu sementai pasalanda na rama chuan a hruai ta her relationship with me, Kay, my sister-in-law and all that, and me trying to talk to her and help her out and all that because she seems like a good person to me. ram hnoya Jonathan chu boxer nen chia lo uma ni khwa lo sheto lo an soi sakna na sa in atu khuma ka ani boka atir chuan arni kha amotora drugs da chewa policeman tiran tuma mase anupui ber sementhai chuan tha amaya du zok thu asoitani sementhai hian heng mi pathum te hi ashiat ngai ni lo thu soi mase a phone an en chuan apasal an tha ma khan an pathum hian alo bevek sementhai hi kumsum kwa pakwa tang turati anita mitam tak chuan he YouTuber actress ni chak tak hian indi larnan heng thilte hi ati ani an ringa a then chuan apasal khan afate shwaya kalsana tuma a YouTube channel ringot ngai tu a fate po pa ngai taka enkul tha theilawani kha apasal ngai dan ani theilowa heiwang hian sementhai hi ti hian a chem mai ani ang anti ve bok Randy Robert Stair hian Andrew Blaze in tichina ani po hi YouTuber ni in Waste Marketa athoka a channel hi Pioneers Production te ni a heng a video te hian mani in ti hlumadu thu te asoi china anuna thil harsa ato sang te soi chin boka depression ani thu te soin ani na hi asoi chin boka a gender a boy ve tlat maya mi pa ma ni se mei chekor a hak chang te hian ani na dik tak ni zoka angaya meichia mi patak sa alo pianga a in ngai thin thu te asoya the more I wore girl clothes, the more I felt like that was who I was. Like I felt like I was a girl, and I found out that I was never meant to be a guy. I was just a female soul trapped in a man's body my whole life. Hei hian anuna ti shom tak setani chumai ba ka mi ka hlumlam asoi ta thina atum dan te soin khovel tak tak nilo animated khovela heng atual thana hian a hruai tura te angaya asoi thina Randy hi adik chialauti a chiang le Columbine High School Cup tu Dylan le Eric te hi angai sang le ngai san lo tur pui angai sang hian apa ngai lo sia atilanga kumsang ni som pali khan a YouTube video kal phunga thak tur thuaron soya anun harsat na te soya tu pon harsat na kan tok ti in heng harsat te hian du thana dik lo le chalo tak min siam tir pha thin atia It's not just me, everybody does. And then sometimes those things just make you make bad choices, you know. he video asiam tu ka hian athona Wise Marketa a night shift akala zandar som pakhat vela doran khardona athona dor emergency exit akal aruta
Ahna athok le mol boka dor chhuar te le items te atifai mola arem fela dor hnunga thok tu te omna a pheya chhuana afakal le chuan dor lu na ber main entrance a block ta boka a beka shotgun pahni ani te chu phor ta dora chuan kalkwalin a tho puite pathum aka phlum ta a pakhatero tlan chuak thein police a kauta a police te anon thlen chuan rendi hian anunna alola der tor hei hi YouTuber atang tualthattu lo ni ta rendi top na chu alo ni der mai Me, everybody does. And then sometimes those things just make you make bad choices. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but I